ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Kalumpung yelakai football bala tip kum ka inter Shnong football tournament ya ka bala penlong da ka Shnong Sumer kala poino sya ka bakut ha ka bala Pynhap Pyrda da uba don kupar Sumer ubadai uko chairman jongga MIDC ubala long kum kongsan harangkat ka jing sakhi lang jong uba Eddie G Kharbani ubadai president jongga RBWO uba Stephen Kharkrang ubadai president jongga KSU Umyam Circle uba o Sumer ubalong urang ba Shnong jong Shnong Sumer bat kiwei hadien balakot ki jing yakon lasam ru daga song pisa syaki kenhon ladu bat syaki baran e gaba kani Shnong Sumer jingalam jong urang ba Shnong bat pratenti namta yaki kon samla nalu ki tenthei sinrang Bagi kita kasap kapong, unsin hingi ong bangi hapan sedang hi nalayen, hapan sedang hi nalarempay, ya ke kebangi ngidon kasap kapong. Ada gani ka Shnong, ako jingalam yung urang ba Shnong, umdon ka mensim banyalam nani bantili agri jingla kai, hamno pat ni ibadon kasap kapong bantili kita bijing ilekay. Tegani hingi tip ba baro hingi tip. Pagkingilek kahi gambe kingilek kai ibinong penya kinionong kingilek kahi gede kingilek kai ka dulong mai tangba bakidon mensim man pinilek kai na benta kejingkiu jong kiweka na benta jong pi ikun samla ibadon kasap kapong kalau Islam kena wilayah pinilek kai ane babnya i ya kasap jong ki hawa pinilek kai afur nilai pino lebih pino di balon kuno ke mata ngakap ke jinsok ren ane lapor marakin pai ba di balaiwan ane bersagi kalau wat lau kudor lau slap ane kalau ke basosip pai ba ke jinye juki ke football dilawan bersagi berperinaksu berpersip tersenang ane ke tournament dan aku be baru di tim di bawan mana lalu di veteran di balawan penyesim mentah ane bat kalong labai knak habang ipek mana di jinaka di veteran hakren la all is goal Prosya ika play for help mamulai kalau ngabai tinat berkelapoi silu ke try bekal ini kita kai kalau hamtam kalau ngawai ke dulu rai ke koi kakia kumpak ini veteran mereka kai kerta ke nanti ke belas sabu film seren kalau ngawai ke benta kalau melangkah ke jipoi dikia bak ngapamen lo bak putih kena sana penjede hanya ke sport bak bila menjaga kemat Ontang hanya amaran Sumer, ontang hapoli bay, ontang state ni hanya bapin poi pat sa di high level kumkar national game bilaban poi. Ini kita mereka ke football ke lat ikam, ini ke profession. Dalam kita nggak boleh lekai itu ke per, bagi aman kemai bisa nak. Dan ini bah menelakan bay ini bagi semua orang bay kita mesti ke hapom itu klub ke bagong Rivoy United. Nei bah hari ini ke potensial sibol, sibol kita berapa ketim kita football, ada kita lagi nom kimat dongi, kita dong lagi ini, lagi power lagi, jangan kita ada skim, kita ada kesokan, dia akan terlibat, dia akan form sementara anak form kita Rivoy Football Academy, dia akan berkat football club, dia akan form kita Rivoy Football Academy. Ada academy ini coaches berbeda, different coach di age group, ramai import. Hapok rasem, hapok handosem, bakmungta datel, bagilah aman saya player. Ada yo kemudian lebahe, lalu Islam lebahe, ada lima kami player kemudian jumut. Dengan iba, kaden kalau form ada bah, bah tu disamlah, dinoyong disamlah, jelas form itu. Dengan iba, iran kamar form lo, ini kita football academy hari boy. Dan letak naga jimmy nak sorkap ni dibuat nak industries apa ribuan gedongi sebarnihat seumyam nama industries buat sekarang ni kini kita Shnong
Sebagai kami kebaca bertimbang. Ini sudah kebaca. Ini berkotak sekehina. Sangat aktif. Ini